Bagaimana anda nak design marketing game plan untuk 2026? Dan tak kisah tahun bila. Anda bayangkan ada 3 step. 1, 2, 3. Marketing di tengah-tengah. Semua aktiviti marketing yang kita buat ada banyak dekat nombor 2. Step pertama adalah pre-marketing. Pre-marketing adalah benda yang melibatkan bahagian positioning, brand positioning, tentang you punya business model, tentang you punya pricing, tentang you punya core offer, how you say it, how you present it. So benda tu akan menjadi satu critical. Bila kita buat marketing all out, orang akan nampak hasil daripada pre-marketing. Dan pre-marketing orang takkan nampak how we plan it. Dia seperti akar bawah tanah. Tetapi aktiviti marketing yang kita buat, orang akan nampak. Jadi kalau pre-marketing kita lemah, marketing kita pun akan lemah. All out lah macam mana pun, buatlah pelbagai cara pun, hirelah the best marketer pun, spend banyak duit pun, kalau pre-marketing anda lemah, all out marketing anda akan kurang efisien. Bolehlah dapat sales, tapi just kurang efisien. And then yang step ketiga adalah untuk kita sistemkan what is proven. Sebab pada step kedua tu, bila kita buat marketing dengan intention untuk cari apa yang proven dengan business sendiri. And then yang dah proven tu kita perlu sistemkan. Supaya apa? Kalau anda yang masih buat marketing, supaya anda boleh pass pada orang lain. Kalau anda dah ada staff yang memang buat marketing, supaya kita tak perlu berharap pada staff tu, kalau dia dah resign, nak kena start balik from baru, and then kena guna sistem orang baru. Setiap business perlu own dia punya sistem. Sistem dalam marketing department, dalam sales department, dalam operation department. And ini yang missing. Step ketiga ni banyak missing sebabkan itulah business yang masih stagnan dalam bertahun-tahun. Just keep on hiring and then berhenti, keep on hiring. Tak kisah, sama juga anda hire freelancer ke agency, keep on tukar-tukar, end up sama je setiap tahun. So cuba ikut step ni, pre-marketing, all out marketing, and then sistemkan marketing. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh klik link dekat bio dan join workshop Marketing Game Plan 2026 for small business owner.